maxaka na mi xeweta kusuka tindhawini ta ku hambanahambana hi ku hambanahambana ka swiyimo swa n'wina ni mi amukela ka Conspicuous Talents TV, home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media. A hi tlangi na genge ya a hi tlangi na genge. So xiyimo xi le ku tikeni, coronavirus, lockdown, hi ndlela leyo se mi pfumela ku nga ha hlayisekini laha mi nga koho hi ku hambanahambana ka n'wina hi ku hambanahambana ka swiyimo swa n'wina. So lexi na ku ya bula hi xona muntlha na va ya bula hi Vatsonga entertainment hi ku angarhela, cause yi le kuleni and makulele ya yona a yi fane yi hundzini laha yi nga koho sweswi. Vatsonga entertainment a yi fane yi hundzini laha yi nga koho, kumbe yi ri ka stage lexikulukumba ku tlula laha yi nga koho sweswi. Se problem i yina, i ku ka Vatsonga entertainment xilo lexi hi nga titshega hi xoho, xilo lexi hi nga tiya hi xoho i tinqambi, vayimbeleri va music wa Xitsonga. Hi voho hi nga titshega hi voho ka ku tlakusa Vatsonga entertainment. Swo antswa hi ku swi hi Xitsonga ene ni vona vanhu vo tala, ku na nga vulavula nga duma, ku na ntombi ya Mutsonga na van'wani na van'wani na van'wani. Na loko mi languta YouTube na yoho ya kha ya dominate-iwa hi Vatsonga lava focus-aka ka Vatsonga entertainment, the likes of vo Mandla Gingirikani, vo Manyangatsi and Mutwanano Maraji and who else? Yeah, tikoho tin'wani ti-channel I'm not gonna mention one. Na vo Papa Khwatsi, if I'm not mistaken. So problem yi nga leyo hi titshege hi vayimbeleri va music wa Xitsonga. Vanhu lavan'wani u kuma ku va ekita kumbe something ve le palamente, i ti-politician, i ti-journalist, swo hambanahambana va minte hi tinxaka letin'wani. Va minte hi tinxaka letin'wani, loko va minte hi tinxaka letin'wani, loko ku ku humelela something bad ka muyimbeleri wa music wa Xitsonga, support leyi nga ta huma yi ta huma ka lavo ka va nga ri na influence ngopfu. Ta huma ka ti-voice to hambanahambana letitsongo, ti-voice letikulukumba ti nga le henhla a va nge vulavuli nchumu, va ta miyela va ku why na va minte hi tinxaka letin'wani. So a hi sapoteni vanhu lava yimbelelaku music wa Xitsonga cause hi voho lava hi nga tshembelaka voho ka ku hluvukisa ririmi na ku endla ku Vutsonga byi va sustainable for future generations. Cause loko mi languta vanhu lava nga ka high profile, van'wana va koho va titumbeta na ku lava ku va Vatsonga kahle va lava ku swi humelerisa a handle, va lava ku swi humelerisa handle ntsena loko swi kuma ku swi ya ku va benefit-ini. So loko vula leswi mara va tala va koho va rhangise makhwiri, a swi wrong ku rhangisa khwiri, mara hi xitalo loko ze va endla something i rhangise khwiri lava taku hi le ndzhaku ka wena swi ya ku tikeni. Hi yo mhaka Vatsonga entertainment yi ri laha yi nga koho, i ku vanhu lava a va ri koho khale ka Vatsonga entertainment a fika va rhangisa Vatsonga entertainment, va fika va rhangisa makhwiri ya voho. Hi yo mhaka mi kuma ku yo va na few artists lava hi nga va hlayaku ku ve le ka national level, ma compete ka ti-award leti letikulu ta national hinkwato leti mi ti tivaka. Why na i ku lava a va rhangela Vatsonga entertainment, va fika va rhangisa makhwiri than Vatsonga entertainment. Hi yo mhaka hi tikuma hi ri laha hi nga koho namuntlha. So xikombelo kusuka ka mehe i ku a hi sapoteni vayimbeleri wa music wa Xitsonga, hi ku hi voho va nga khoma ririmi, hi voho va nga na platform ya ku hlayisa ririmi. Na loko ku ri ku na ti-language activist lava mi va tivaka,
a hi va sapotini ka tipulatifomo leti va ti tirhisaka ku ti kula ku endlela ku leswi nga ku humeleleni sweswi music lowu nga koho sweswi vo Mr Post, Bobeni Mayengani, Dr Thomas Chauke, Oscar Makamu, Sulu Makamu, Dingani David Mathebula, va teletele mo va hlaya vo Prince Rangani, lava Exen Maluleke, lava nga koho sweswi vo Hennessy, vo Sign Free general hinkwato a hi va sapoteni hi stream music wa vona online, since hi kha swi vona ku mhaka ya ti-CD a yo tirha ngopfu hi stream ku va kula va nga heli matimba hi ndlela yeleyo, cause hi voho va nga khoma Vatsonga entertainment, hi voho va nga na matimba ya ku yi dlaya kumbe ku yi hlayisa. Lava van'wani va nga na ti-high profile a hi fanele hi ti humesenyana ka voho hi rivalanyana hi voho for xinkarhana. For example, va koho vanhu lava nga Vatsonga va straight va ku tiva Xitsonga kahle ku vatswari va hi va ri two eMatsonga kumbe eVatsonga hinkwavo, mara va n'wi rhamba ka radio ya rixaka ra Vatsonga a fika vulavula xilungu. I ncini sweswo? I yini? Hi yo mhaka ni ku va fika va hi tsan'wa at some point, mara vanhu lava ti kombaka ingaku va famba va ololokini hi ku titshemba na ku tinyungubyisa loko swi ka mhaka ya Vutsonga i tinqambi leti hi nga na tona ta music wa Xitsonga. Va koho Vatsonga lava yimbelelaka hi xilungu, it's not wrong, swi right, cause at the end of the day va fanele va kota ku survivor, va fanele va kuma something xa ku dya emaheteleleni ya siku. So mara a hi sapoteni the likes of va Dr Thomas Chauke. Tinsimu ta Dr Thomas Chauke ti koho ka all social platforms kumbe la digital platforms leyi nga kota ku streama ku music wa vona. Hi endlela yini na ku ri loko wo tshuka at some point va nga ha yimbeleli, sweswi va nga swi yimbelela malembe ndzhaku swi va swa ha ri koho swa ha hlayisekile ku future generations va ta kota ku va na something xa ku rifera ka xona. That's where we originate and now we are here. So what's the next step? Mani khomo ku ni rini? A ni sure ku na twala kumbe a ni twisekeni na, mara mhaka leyi ni yi tisaka ngopfu ka n'wina i ku a hi sapoteni vayimbeleri va music wa Xitsonga hi ku hi voho lava hi nga titshega hi voho. Mi sapota na lava aim ya voho ku nga ku phusha Vutsonga, va nga va kha va benefita. For example, mina to be honest ni sungule YouTube channel because I used to follow Fana the Pep a lot. Fana the Pep a endla ti-music reviews, ti-update leswi nga ku humeleli hi Vutsonga ka kumbexani ka Vatsonga hi nkarhi wolowo. Leswo swi nga endla ku ni tikuma ni va ni this platform. So now ku na tipulatifomo to tala leti tirhisiwaka, vo tala va na ti-blog, va vlogger and all these things. Ku na ti-YouTubers, content creators, swin'wana na swin'wana leswi va titanisaka swona. A hi sapoteni those things loko mi twa nga ku swi make sense, a swi kondleteli division exikarhi ka hina, cause emaheteleleni ka siku swi na nkoka ka hina hinkwenu na lava taku endzhaku ka hina. So leswi ni swi khomini for siku ra namuntlha, loko mi nge se subscribe-ani. Ku subscribe i mahala, a swi teki mali ya n'wina kusuka kun'wana na kun'wana kwala mi nga kona, as long as i ri na Google account i nga kota ku subscribe swi tlhela swi ku olovela hi ndlela yeleyo. And then by the way, le ka 4.6 subscribers hi ku navela ka mehe a ni navela ku loko ku ya fika loko April yi hela, loko nghena ka May ni va ni ri ka kumbe hi va hi ri ka 5,000 subscribers. We only need 400 subscribers. Leti langutekaka ku ti tele mara a ti talangi. So ni can see ni kuma vone this video, a hi sapoteni vayimbeleri va music wa Xitsonga hi tindlela hinkwato leti hi nga kota ku ti tirhisa, hi ku hi voho vanhu lava nga na matimba yo hlayisa ririmi kumbe ku dlaya ririmi, ku dlaya rifuwo ra
Vatsonga. Inkomu subscribe-ani loko mi nga se subscribe, mi subscribe ni le ka ti-channel letin'wana mi ti tivaka leti mi khomaka kahle. Ni ri bye bye. A hi buleni ka comment section mi swi vonisa ku yini, mi swi twisa ku yini.